We quero começar um tiki over de Washington. We zagen toen hinde dat het een paar opinion daarover. Como voorzitter, dat de chairwoman die commission de relação norte-americano, me mesa haya ko ito ta must trip, dus dat echt algo dus mistra hasi. But wa tour parlamentario na kuno sa sinta, tour departamento na kuno sa sinta na mesa bisa nos kuno sa bing na merka de temporada hopi peculiar. Ante ta hopi bom pa boting face-to-face interaction ko po echt zien ta papia explica nang so hopi din ta papia di Aruba pero no sa na onda Aruba ta situa of na sa na onda Aruba ta situa pero no sa ki ko ta come ibiba di nos dushe na di Aruba anto kasi na ebo por hasibolas ng hopi mas cortico awor ki nos ting na mi mes awor ki abim back meeting algum kos pa follow up vooral ding area di educação, de next step do estudiante na nossa hasi hopi steps na importante, dus MOU na kuno sa bay firma pastina no estudiante na po bay studia na Amerika kung rate hopi mas favorável pa maior nang tisiata ko nang pano seguridad nacional ko tami no sa toka tema nang kuno sa bay trabajando ribaje tema nang ku yakaba no sa trabajando ribaje pero hopi hine sa ko presidente novo ko abing awori kita bezig teta herzien beleid am teora uit dat hoop importante para nós ter na Washington awori para nos explicar de com fundo na eita necessário para Aruba de com Aruba ta partner serio, partner reliable, dus zijn dat wat amigo, nós temos governo serio, nós temos governo que não pode confiar nele, que não pode seguir com o fundo nang aqui.